kad govorite ili pišete o velikom Aleksandru Sergejeviću Puškinu, treba to činiti sa poštovanjem iz pijeteta prema njegovoj besmrtnoj veličini. O njemu i njegovim delima govorile su i pisale mnoge književne legende. Gogolj za njega kaže da je Puškinova izuzetna i možda jedinstvena pojava ruskog duha. To je Rus na stepenu razvoja do kojeg će ruski čovek doći možda tek za 200 godina. U njemu je ruska duša, ruski jezik i karakter izražen jasno kao pejzaž u ogledalu. Veliki Dostojevski dodaje da je njegova pojava proročka, jer je u njegovoj pojavi sadržano sve. On je u besmrtnoj pesmi Evgenije Onjegin izrastao u pesnika kojeg do sada nije bilo. Ogolivši suštinu našeg društva kroz lik ruskog lutalice, opisao je sve osobine i lepotu ruskog naroda. Prikazao je sav raskoš i bedu ruskog društva, od balova, raskalašnosti i bahanalija, do teškog i mučeničkog života ruskog seljaka. Porede ga sa Aligijerijem, Danteom, Geteom, Merimeom, Šilerom i Bajronom. Zbog slobodarskih ideja i rodoljubivih pesama Sloboda, Čadajevo i Selo 1820. godine biva prognan na jug Rusije. U Kišenjevu se sreće sa mnogim evropskim piscima. Bio je zadivljen veličinom i značajem Vukovih i Njegoševih dela. Upoznaje srpske emigrante Jakova Nenadovića, Vojvode Vulića Živkovića, a druži se sa Karađorđevim sinom Aleksom, koji su posle sloma prvog srpskog ustanka emigrirali u Besarabiju. Osjeća veliku bliskost sa srpskim narodom i piše romantičarsku lirsku pesmu Karađorđevoj kćeri, jer je tamo verovatno i video. U progonstvu se upoznaje sa vođom dekalabrističkog društva Pavlom Posteljom. Piše slobodarske pesme, Kavkaski zarobljenik i Braća razbojnici. Njegovi likovi iz kapitalnog dela Evgenije Onjegin i Tatjana su slikavanje njegovog života, gde Onjegina čas poistovećuje sa sobom, a potom ga opisuje kao prijatelja. I pored relativno kratkog života napisao je mnogo patriotskih lirskih pesama i romana koji spadaju u sam vrh ruske i svetske književnosti. Iza njega ostaje bogato literarno blago koje je tek posle njegove smrti dobilo na značaju, a neka dela su mu tek posmrtno objavljena. Bio je hvaljen i osporavan, ali je nesumnjivo njegova velika zasluga za rusku i svetsku književnost. Mnoga obrađena dela su i danas zastupljena u operama, pozorišnim, filmskim predstavama i baletima. O Puškinu su pisali mnogi pesnici i divili se njegovoj genijalnosti. Družio se sa mnogim ondašnjim evropskim pesnicima, pa i sa našim pesnicima. Veliko prijateljstvo ruskog i srpskog naroda traje vekovima i nastavlja se. Ono sa velikim intenzitetom traje i dalje, a vezanost ova dva slovenska bratska naroda je neraskidiva u svim oblastima kulture, sporta, ekonomije i diplomatije. Veliki utisak na mene ostavile su mnoge Puškinove pesme, a ja sam za vas odabrao 32. strofu iz 6. glave Evgenija Onjegina. Nauznak mirno je počivo, probilo grudi tvrdo tamo, na čelu miran san je snivo i pušila se krv
iz rane. Doskora na dnu srca toga još nadahnuća behu mnoga. Mržnja i ljubav tu se krila. Život je ključo, krv je vrila. Sad ko u domu opustelom, u njemu sve je miru sklono. Umuklo je zanavek ono, nebeljen prozor kredom belom. Domaćice mu nema s vatrom, a gde je, Bog zna, trag se zato.